أزول في الأخوان تنصوفي سوين غير لاشين أقبيلي مسنسن دونك ساقي ديو التراريت كان رابيد سي با دو مي زابيتود ثراريين باش كان يقوياس ديك تاكين بن مسلاي وكنا دنار عمر الشونتر كابيل يكزكاني رقم قبيليين فوالا دونك بور فير فيت ساعتي الغرف في اللون فيغ كاسيني عامروش la polémique ça fait 3 mois. Je ne vois pas le but l'intérêt le bénéfice de la polémique pendant 3 mois. Je connais on était contre les insultes. بون دمسليغ سيماني ولكن يقول لي غير ذا مغناس نلماك نليركان نكي خضير نكي ذا مغناس إلي هكا ذا مغناس إلي ذا شو قد مدغتي كثينو وكنا يتفهمنا بلي tu as dépassé les bornes داك اللي وقت كي تمرقضت كشمل كلوفا ماشي داينا دياوين يعني الهاني ثمتي ثقبيليس نغي لا سوسيتي كابيل voilà donc pour commencer au début qui on était contre on a condamné les insultes et qui anan فما émarné des choses manifesting quelques-uns avec leur propre visage avec leur nom insulting kid c'est des réponses يعني répondez في l'insulte تطاكي ذاك الفرحات هذا الماك الرناكت مي aujourd'hui خليك تيكزارسير دون زاري غير كاينين سي اون اكسيون ا نون سونس ساوا المعنى وين تخدم ذاك كي زاري غير داكشي غير تمقرض فاهم باسكو كي تزوض حاشا نديري الدرا داش تمقرض بزاف فوالا دونك ce n'est pas un argument je vais pas les lâcher je vais pas blabla tu te permets d'insulter le mec qui farhat mani tu t'es permis de dire les animaux de farhat la publication les animaux de farhat يقول ضربي نسقى ذلك ماشي l'animal هكا شي l'animal tout court ça fait mal d'insulter mais c'est de dire chez l'animal parce que le mac je suis pas adhérent mais الحباب نعاكن الماك القبائل التصيل سن الماك هم تصوضاك دينا شفر mais les indépendantistes sont très nombreux en Kabylie c'est la première force politique en Kabylie chez nous tu t'es permis de rouler tout le monde dans la farine هكا خمتنا كي تقول الكونسيبت لي زانيمو دو ففاح اخرار نففح هكا دونك شي لعب وكسينا القدر كان دو سيت ساتير وكذا وترقم ضرها هكا avec le seul argument on a insulté ma mère on m'a insulté sur Facebook يا اخا sur Facebook ولا عرض يصف لك اللوف هذا يوصف لك ولا عرض يوصف لك 60 ولا عرض لايف في الله تستحي وراك شنو وما نسولتي sur Facebook اكتب كاين مذيا اثنا ذي مذيا ينازورنا تيدت باسكو كش ماشي ذا نازور سور فياس كاكسي دينا غاسا كاكسي تفكر كش ماشي ذا نازور كش داش ناي بوفريد كشتي ان شونتور دو رو مسيو عميروش avec un A minuscule, hein, majuscule. Amirouche, voilà, t'es un chanteur de rue. 60 ans, c'est trop tard. Jack le train, باش كتعرف إمذية غفينا زورن يدفك قبيليت. Tu n'as pas été sage pour copier. Parce que ماشي اللعبة تكوبي ضيني كرزن. تولد من قلات، تولد يدير، تشوفو ذي ثلويث، تولد معطوب، تولد فرحات تولد علي فلاوان التصيد سنين زورن تمور تقبيليت وكنا ترفض فلاسن ويقولك ساعة سبطارن ساعة بليتو ساعة دي باج فيسبوك
et ben اكشم ولي اتفضل رقمت اكويث ولاش النازور ورقمنا راه ذك مظهر ذا شو روح ورجينا تصفط تيريريث نو نازوراكي الرقمات ورجينا تصفط تيريريث نو نازور الرقمات ولاش باسكو ان ارتيست يسعى ان سيرتان نيفو ودي تذرارا c'est inconscient parce que c'est inconscient intellectuel l'art c'est un savoir-faire l'art donc ماشي وين دي اسم تغلب accessible pour tout le monde c'est direct ديال master donc vous êtes du même niveau non et ben c'est ton cas monsieur Amirouche voilà Schilling un chanteur de rue voilà t'es pas un artiste je ماشي un nazour parce qu'un Azoragi, ça a une définition bien précise. Vraiment, il faut avoir le charisme. Vraiment, un artiste, ça a quelque chose de charismatique. Ce matin, il a été traité de tous les noms. Du vendu, l'ennemi de Matoub, il a été traité de tous les noms. Mais il n'a jamais répondu à la polémique. Parce qu'il قدش في القبائلي. يقدش يتهرو يتغني يدير شكون في الثالوث واش تجينا لا باش تجينا لا يدير اسمي قموت رقمت مي اسمي هذا مدور ورجين يرد دير رقمات يغار يثذوك لي tu n'as pas copié tu n'as pas pris l'exemple sur tes frères kabyles voilà donc ce qui concerne le statut artiste, tu ne le mérites pas et tu ne l'as même pas, en vrai, un chanteur de rue. أدنو غادر تمثلت فرحات مهني ظلماكي. Je n'adhère pas au Mac, mais c'est un constat. Et je suis libre, je t'emmerde, je m'exprime. Voilà, donc au début, avant 3 mois de faire le conflit avec le Mac, jamais, et de drôle, les déclarations qui تخدموا ذا الساقي يمرني استغميت فرحات mon ami mon frère voilà frère du combat l'indépendance est inévitable blablabli blablabla et tous les tralala voilà الساقي أمي تساعد un petit problème personnel avec le Mac nous نفندد أطا أستغفسيوين nous نفند les secrets je vais détruire le Mac Farhat, c'est le plus grand ennemi de Ma'toub. Voilà. Comment se fait-il que le plus grand ennemi de Ma'toub, il a vu que ça fait 3 mois de faire qu'il y a le rebelle, Ma'toub, soi-disant. Donc, Zmerdat, il est ami avec un ennemi de Ma'toub. Hein? Il faut expliquer, il faut mettre les points sur les i, l'expression avec le point sur les i. Donc, ben c'est le moment, c'est l'occasion à travers la crédibilité. Comment se fait-il que hier, avant 3 mois de la polémique, c'est le Dahbib de Farhat, jamais de Nawal Nagui, Farhat c'est l'ennemi de Ma'toub, le plus grand ennemi de Ma'toub, ça ressuscité de l'affaire en justice, je vois pas la raison, Qarsoud, ce qu'il devrait faire, Qarsoud, Allah Nazra Dachou. Donc, en français, on appelle ça l'hypocrisie. Et Mernida Habibi, qui doit une affaire personnelle, s'insulte sur les réseaux sociaux, sauf de le venin, que tu craches ton venin sur des gens qui te crient même pas. Farhat qui t'a jamais répondu à ce jour. Fais que tu as تكمل ضرزات. وكي قيمرها. Mais il faut la prendre en considération. Hein? Certaines déclarations que les live et certaines accusations à l'égard du maquis de Farhat. Les secrets, je vais les détruire. Farhat, c'est l'ennemi de Ma'toub. Mais 3 mois de faire, tu savais ça, soi-disant, selon ta vérité, hein? Parce que Farhat, il n'a jamais été ennemi de Ma'toub. Donc un autre point, ce qui concerne tes insultes
sur ta page. Donc les insultes plutôt les commentaires يتصفد la page ينك ثق دينير ثق صيغة مي قريب يخمعنا ريكارديك كثر ساعة parce que une personne âgée de 60 ans c'est les caractéristiques d'une personne âgée de 60 ans la sagesse صفر زين voilà donc c'est un غرفال ذقولا il filtre l'information il filtre تغرفيل انت غاوسي وين ذاك تشوفون اوالنا هكا par contre كشيني tu te précipites par exemple مثلا ولي فسوس هما سواد غزول ذا حميان il a fait un constat سلدر لي واقيلا en plus il a appelé à une bonne chose مسكين يسعى l'intention là les ناسم si c'est d'insulter à Meroche mais c'est parce que selon le décor de la chambre ça ressemble à un hôpital psychiatrique donc il est instable psychologiquement laissez-le tranquille ne l'embêtez pas je répondais de la vidéo je ne suis pas du Mac mais c'est polémique parce que c'est avoir une cervelle tu es instable psychologiquement ça. Premièrement, tu l'as insulté, il a flèche parce qu'il a appelé une bonne chose, il a l'intention d'aller. Deuxièmement, tu le forces à adhérer au Mac alors que je ne suis pas du Mac. Je ne suis pas du Mac. Voilà. Donc, voilà. Tu te bases sur les commentaires. Puisque tu as les militants. كي قلت لك ان كونساي دينير كرو زعما كي قلت سي ولا عميروش روبيل ني باسكو تكشم في فيسبوك زعما تخمم شونجي لو نو فاهمه كذباس كشم شونجي خمس رونومي خمس روبيل عميروش روبيل فاهمه فوالا دونك كي قلت لك ان كونساي كان عميروش روبيل كرو tu es manipulé par des faux profils parce que les militants du MAC demandent 1 million de faux comptes, des millions de faux comptes comme si tu as la polémique ça veut dire tu as fait le buzz le combat contre les islamistes voilà ça a des millions de vues les clips et carrément moi RCF 2000 3000 vues le clip Perwan Mouhouch. Tu n'as provoqué que quelques-uns islamistes, quelques-uns. Certains islamistes d'ailleurs. Là, mais la plupart, car moi c'est des faux comptes. Il y a là que dinir. Ou dit que les commentaires vive Amirouche, Thanmir. Sma درقم ذاك اللايف لي ميليتون ما كفرحت يقارن اقلغي ذيك دور الزاث ثانمير تاع عميروش. كروا لي بيرسون نيك دي قارن ثانمير ثقلاغي ذيك اردوي ذيك دي تانسولتيني ماك لي كونت نظام tu es manipulé تاع il te manipule comme un enfant un gamin de 5 ans تقراش الخبار هذا راح يوند خما لا فوتو دو بروفيل دو درابو avec un drapeau du MAC qui dit insulter parce que c'est une personne contre le MAC qui va se décrédibiliser après يروح يدي خما هنا جام أكدي خم جادور أكديني وي فازي عميروش ديتروي لو ماكسيونيست باش كي مانيبولي من الطوفان تاع سي مالورو encore une chose ثنقالو قبل باش كذا حارثة قارا باسكو جي با الطون عميروش je respecte ويدي يطفنا جيتار c'est un combat artistique mais قلي شي سو جيتار ترقمض وين يلان النار ذاك مرتقبالي كنا الدنيا غير كنسكلينا وين يلان لا طومبات اما كنت لك لا طومبات تغلق ذيميك لو ماشي كيكشم الصابله رقم ماشي هكا باش كتدور يضينا لوروب تيوفر تا غول alors que الخضيره كراوليو ذي ساعكوش لي ميليتون دي ماكي غلانداكي ils sont en pleine tempête en plus de ça ils s'expriment ils luttent هكا شي سو جيتار ذينا ترقمتني جو سوي لو ربال
ويجي sur le terrain ẓriɣ هذا شو ثم. Tu es malade. Tu es malade. والهار tu es malade. تفرع فيك. Te voilà dans la poubelle de l'histoire. هكا. وثقرون ديني ثنمرت نوان. سرمغ. ستاك مرازال أطاس. سيسي دو regarder ces lives. نكوني خلاغون كريز ثوالا من ثمورت القبيل داشي يقدرون من ديك السنة. Alors, soyons solidaires et unis. هكا ولكن أزد نفك أفوذي ثمورت تقبيليت ذي رقاز نيك تسناغن ثمورت تقبيليت تنمرت نون رثوفات.